uwo nguwo niwe nshaka kufata wese ya 12 kwa Kavaringa bacanganyikiwe. Konfamu ndabasirinde ameshe barafu. Ndabasirinde. Kara gasozi kabereye aho ugeze nako. Kondi kugendera. Imbere y'abantu. Bengwa hasi. Kona tengeneza ya kifuguti. Twongeye kubasuhuza mwebwe baduteza amatwi. Uyu ni wa mwanya tubagezaho update ku makuru avugwa muri politiki y'akarere k'ibiyaga bigari n'imirwano ihanganishije umutwe wa M23 n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC mu burasirazuba bw'iki gihugu, by'umwihariko mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari za Masisi, Rucuru na Nyiragongo. Kugeza ubu nta mirwano iri kuba muri teritwari ya Masisi yaba Rucuru na Nyiragongo hagati ya M23 n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko byari byifashe mu minsi yashize, ahubwo kugeza ubu impande zombi zikaba ziri kwitegura imirwano, aho umutwe wa M23 ryamiye amajanja ushaka kurinda ibice byawo wafashe wambura FARDC n'ingabo z'u Burundi muri teritwari ya Masisi. Aha ndavuga agace ka Mushaki, Karuba n'utundi, mu gihe igisirikare cya Kongo nacyo gikomeje kurwana ku mujyi wa Sake gishira imbaraga nyinshi kuri iyo axe kugira ngo abarwanyi ba M23 bamaze kugera mu birometero 5 gusa batawinjiramo. Tukiva kwa aya makuru rero ya M23 na FARDC, mbere yuko tunyarukira ku makuru avuga ku bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari, reka tubanze tugaruke nanone ku makuru mashya avugwa ku izamurwa rya General Sultan Makenga, umugaba mukuru w'abarwanyi ba M23. Byari byavuzwe ko yazamuwe mu ntera n'ihuriro Alliance Fleuve Congo rikamukura ku ipeti rya General Major agashyirwa kuri Lieutenant General. Ni amakuru yari yatangiye gushyirwa hanze na bamwe mu bantu ba hafi bo mu mutwe wa M23 n'abandi bakurikirana iby'uyu mutwe, ndetse natwe tukaba twari twayabagejejeho. Gusa guhera ku isaha ya 4:30 z'ijoro z'ejo kuwa gatatu, hari andi makuru yatangiye gucicikana avuga ko General Major Sultan Makenga atigeze azamurwa mu ntera. Gusa andi makuru tukiri kugenzura neza nayo agashimangira ko General Sultan Makenga yaba yazamuwe mu ntera, ariko M23 na Alliance Fleuve Congo bakaba badashaka guhita babishyira hanze ku mpamvu zabo bwite. Turacyakurikirana iby'iyi nkuru, igihe cyose turi bubashe kubona andi makuru tukaza guhita tuyabagezaho. Gusa ikidahinduka ku nkuru duheruka kubagezaho nuko umutwe wa Alliance Fleuve Congo wavuzwe kenshi muri iyi nkuru wo ugifitanye imikoranire na M23, ndetse bikaba byaramaze kwihuza nk'uko nabikubwiye mu nkuru zo ku munsi w'ejo. Tugikomeza n'aya makuru yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nuko ubu General Chibango wo mu ngabo za FARDC yitandukanyije n'abahembera amacakubiri mu gisirikare cya Kongo, aho bamwe mu basirikare b'iki gihugu bahohoterwa ndetse bagateshwa agaciro bazira ko ari abarwandofone, by'umwihariko bo mu bwoko bw'abatutsi. General Chibango akaba yasabye abaturage n'abasirikare kwitandukanya n'iyo ngengabitekerezo, ndetse anongeraho ko abasirikare b'abarwandofone bamaze igihe mu gisirikare cya FARDC barwanya umwanzi bivuye inyuma. Umwanzi General Chibango yavuze ahanga akaba ari Abanyarwanda. Mvuko yabivuze mu rurimi rw'iringara mu magambo magufiya, nanjye ngusobanurira mu Kinyarwanda. Aya awa combattre campagne pour atia yo en conflit na ndeko na yo na voisin na yo. Toza biso yose ba Congolais eza boite mutu oya koya uzaza kubabwira amagambo y'ubucucu kubera inyungu ze bwite ntimuzamwemerere rwose. Turumvikana, mufite komite y'abayobozi ba polisi, mufite komanda, muramubona, muzi General Bandese nguyu, murabona uriya komanda wa batayo ya FARDC. Umuntu uzaza babwira amagambo y'ubugoryi ngo ni umunyarwanda, ntimuzamwumvire. Umunyarwanda ari mu Rwanda, we ni umunyekongo. Muri kubona ku kuboko kwe, reba hano yakomeretse arwanya Abanyarwanda, kandi kuva kera banze rwose ibikorwa by'Abanyarwanda, barabirwanya bivuye inyuma kuva ku bwa RCD. Ese mwaba muzi RCD? Aba muri Uvira za Minembwe, abo muri Uvira za Minembwe banze ibikorwa bya RCD, barwanya abo Banyarwanda bivuye inyuma. Nihagira rero uza kubabwira ngo uriya mu ofisiye wa FARDC ni umunyarwanda, sibyo, ntabwo ari umunyarwanda. Nge ndi mugenzi wanyu nturuka mu gace ka Kasai, ariko nanjye ninza mbibabwira ko ari umunyarwanda ntimuzabyemere, muzanyomoze muvuge ko ari umunyekongo. Abo mubona bose ni abavandimwe b'abanyekongo, aba bose ni bene wacu, bakomoka mu burasirazuba, kandi nanjye nakoreye igihe kirekire mu burasirazuba. Ariko umuntu araza akubwira ngo wowe uri umuruba, uri iki niki, kubera iki se abandi baza bavuga ngo aba ni Abanyarwanda, aba ni aba naba? Izo disikuru, izo mvugo z'urwango ntago ari nziza nshuti zanjye. biloke o wana za Rwanda oyo wana za boye oyo za nabo
ba discours wana eza ba discours ya mabe mes frères amis. Nyuma yo kumva ayo magambo yatangajwe na General Chibangu rero hari abavuga ko General Chibangu ari umwe mu basirikare b'abanyekongo b'imboneka rimwe urwanya bikomeye ivangura rikorerwa abanyekongo bavuga ikinyarwanda mu ngabo za FARDC bitewe nuko ngo yamaze imyaka myinshi akorera mu burasirazuba bwa Kongo kandi ngo kenshi akaba yari kumwe n'aba barwandofone bose barwanyiriza hamwe uwo bita umwanzi wabo ari nabyo yagarutseho nkuko mwabyiyumviye. Tukiva kuri iyi nkuru rero nuko ubu mutwe wa ARC urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda wamaze gusaba perezida wa Kongo Felix Tshisekedi ubufasha bwo gushoza intambara ku Rwanda. Uyu mutwe wa Kayumba Nyamwasa ukavuga ko ushaka guhindura ubutegetsi buriho mu Rwanda bityo ko usanga ukeneye ubufasha bwa perezida Tshisekedi muri ibi bihe. Uyu mutwe wa RNC wabisabye perezida Tshisekedi ubwo wamushimiraga ku ntsinzi yegukanye mu matora aherukaho ahagiye kuyobora iki gihugu muri manda ya kabiri igomba kumara imyaka 5. Mu butumwa umutwe wa RNC woherereje perezida Tshisekedi ukaba wagaragaje inyota yuko wifuza gukorana n'uyu muyobozi wa Kongo Felix Tshisekedi. RNC ikavuga ko ishaka ko Tshisekedi ayifasha gushinga imizi ya demokarasi mu Rwanda. Dore bimwe mu bikubiye mu butumwa RNC yashyikirije Tshisekedi. Aha yagize iti: RNC ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda rikorera mu buhungiro ririfuza cyane ko demokarasi isi yose yabonye mu bikorwa mu gihugu cyanyu cya Kongo mu matora aheruka igera no mu Rwanda. RNC irifuza gukorana namwe nk'umurikira inzira muri urwo rwego. Aya magambo akaba ari ya Emmanuel Hakizimana umuhuza bikorwa wa RNC muri Canada wanasohoye iryo tangazo. Yakomeje agira ati: RNC ishimira ubuzima bwa demokarasi muri Kongo. RNC yemeje ko yifuza gukorana na Felix Tshisekedi nk'umuyobozi kugira ngo bashyireho demokarasi mu Rwanda. RNC isabye perezida Tshisekedi ubufasha nyuma y'uko nawe aherutse gutangaza ku mugaragaro ko yiteguye kurasa Kigali yibereye mu mujyi wa Goma ubwo yari mu gikorwa cyo kwiyamamaza ku munsi wa nyuma ku kibuga cya Saint Therese giherereye injiri muri Kinshasa. Perezida Tshisekedi kandi yakunze kugaragaza ko yiteguye gukorana n'umuntu wese waba ufite umugambi wo gushoza intambara ku Rwanda kugira ngo bakureho ubutegetsi buriho, ariko ababikurikiranira hafi bagasanga byagora cyane Tshisekedi kugera kuri uwo mugambi dore ko yanananiwe no gutsinda umutwe wa M23 wamaze gufata ibice byinshi muri teritwari za Masisi, Rucuru na Nyiragongo, ndetse kugeza ubu igisirikare cya Kongo FARDC kikaba gikomeje kugorwa no gusubiza inyuma uyu mutwe. RNC kandi ubu yerekeje amaso kuri perezida Tshisekedi mu gihe mu mwaka wa 2019 uyu mutwe ufatanyije n'andi mashyaka arwanya ubutegetsi bw'u Rwanda akorera hanze agera kuri 4 yose hamwe akaba 5 bari bashinze ihuriro bise P5 ndetse bashinga n'umutwe witwara gisirikare bagamije gutera u Rwanda. Igisirikare cya P5 cyagerageje gushinga ibirindiro muri Kivu y'Amajyepfo ariko nyuma gishaka kujya kwihuza na FDLR muri Kivu y'Amajyaruguru. Gusa ubwo bari mu mayira yo mu mashyamba bava muri Kivu y'Amajyepfo berekeza mu y'Amajyaruguru baje guhura n'uruva gusenya kuko bageze hagati mu nzira bahuye n'abakomando bataramenyekana kugeza maginga ya bari babateze igico babicamo benshi, abandi barimo General Mudatiru wari ubayoboye bisanga mu Rwanda kugeza maginga ya. Gusa ihuriro P5 ni ihuriro risa n'iritakiriho rikaba ryari rigizwe n'amashyaka akorera mu buhungiro arimo IPDP Imanzi, Amahoro Peace, RNC ya Kayumba Nyamwasa, FDI Inkingi na PS Imberakuri igice cya Bernard Ntaganda. Bitewe nuko RNC ifite abambari benshi muri Afrika y'Epfo, reka duhite tunyarukira kuri politike y'iki gihugu by'umwihariko ku ngabo zacyo zivugwa koherezwa mu burasirazuba bwa Kongo kurwanya M23. Mu ijambo umugaba mukuru w'ingabo za Afrika y'Epfo General Ruduzani Mahwanya yatangaje mu mpera z'umwaka ushize ubwo ingabo za Afrika y'Epfo zatangiraga kugera muri DRC by'umwihariko mu mujyi wa Goma, yemeje ko ingabo ayoboye za Afrika y'Epfo zigiye kuza gusimbura MONUSCO kugira ngo babashe guhangana n'umutwe w'inyeshyamba wa M23. Bakaba yarabitangaje ubwo bari mu birori byo kwakira abasirikare ba SADC bageze muri iki gihugu. General Mahwanya wari muri uwo muhango wabereye ahitwa Tabachuane Sport Ground yavuze ko Afrika y'Epfo yahisemo kohereza ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bijyanye no kuba iki gihugu cyarananiwe gukemura amakimbirane gifitanye na M23 biciye mu nzira ya diplomasi. General Ruduzani Mahwanya yakomeje avuga ko ingabo za Afrika y'Epfo ziteganya gukoresha ingufu zisumbuyeho mu rwego rwo gutsinda M23. Afrika y'Epfo ikaba kimwe mu bihugu bigize umuryango wa SADC byemeye kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo mu rwego rwo kurwanya inyeshyamba zo mu mutwe wa M23, ariko bikavugwa ko aya masezerano yo kurwanya M23 ashobora kuba ntahahuriye n'umuryango wa SADC wose muri rusange, ahubwo ko ari amasezerano ari bilateral hagati ya guverinoma ya Kongo na guverinoma ya Afrika y'Epfo agendanye n'ubufatanye mu bya gisirikare. Gusa ingabo za SADC nazo zikaba zitegura kuza mu burasirazuba bwa Kongo, ariko bikavugwa ko zitarabona manda yo kurwanya M23 nubwo Afrika y'Epfo yo ikomeje kugaragaza ubushake cyangwa se inyota yo guhangana na M23. Hari n'andi makuru avuga ko Afrika y'Epfo
yamaze gushora miliyari 10 z'amaraundi, aya ngaya mu manyarwanda akaba arenga miliyoni 670 yo kwifashisha mu bikorwa byo kurwanya M23, mu gihe ingabo za Afrika y'Epfo zizaba zitangiye ibyo bikorwa mu burasirazuba bwa Kongo nk'uko nabibabwiye, zimwe zikaba zaramaze kugera mu mujyi wa Goma. Naha dusoreje izi update kuri aya makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, mwizeza rwose ko turakomeza kugukurikiranira amakuru mashya igihe cyose tubonera andi mashya tukaza guhita tuyakugezaho. Thank you.